टेप थेक लांग थांगा कसम आबो चिनि प्रिसाइडिंग अफिसार बो ठीक के साइमार लिया उलो आबो वीडियो वायरल लंगि थांमान परेसे साइमान लाइसिउ आबोन बागै आपुलाने आबो कैंसिल फ्लाइट आबो 3 ताइसो रिपुलुंगि तंगता आबोले बो चिन्नो बो आबो थेपेक लांग थांगा सर चिन्नो बोलते आबो प्राय कलंबाखेन थेपेक लांखा काइसावया गोबांगन थेपेक लांखा सागानि दुइटा खुला तंगमानि आबो जों उलो नुगि साइमान का वीडियो नुगि साइमान छिओ आर प्रिसाइडिंग तो बो चिनि इनफरमेशन मांका हंकेन बो आबो तिसै पाइखा तिसै पाइने आबोनो जों हाय हाय रिपोर्ट माख लाइका ऑब्जर्वर बो फाइका ऑब्जर्वर सहकारि आबोन परे तिनि रिपोर्ट नाइ तंफिदो आंगे सर जों नुगि माखा जे थानाय 12 तारिख एप्रिल बो जागाव जों कसां फैनो जों बर्ड लाइमाने नुगि माखा हायके तिनि बोसोर जागाव कसां खाय ताबुक जरातै तो जों नुगि मान तङ हायके ताबुक जरातै अ जागाव बमा हाय कुनु केबे मुरक हादा हायके सर ताबुक जरातै तो कुनु केबे मुंकरै आबो ए फातार बाय बिसिं बाय कुनु केबे मुंकरै ताबो काहामकेन शांतिपूर्ण चलि तङ बुट আর বুটিং প্রসেস কাহামনো তাবো 9টা নি রিপোর্ট তো 219 টা বুট ওই থাকা যতন শান্তিপূর্ণ কোনো কেবং মকরে বথায় স্যার অম 17 39 হিরাপুর এসবি স্কুল থানায় বুট 12 তারিখ 200% বুট কাস্টিং স্যার থানায় বুট অংখা 92.06% তিনিবো মোটামুটি আবো হাই কাছাকাছি রক থাঙ্গানো যে বুটিং টাউনি যে ফ্লো নুমানি মতে যাই হোক তো লাস্ট সিজাক নাইতা তিনি ওরা একটা পুলিং সেন্টার কাইছেন হামবাই বড়কা কাম করন পাইখানা বজা গামো হিরাপুর স্কুল মাতো দিলিতে সব বুটুংটা ফংনাই থেকে নং খানা বড় বড় খাই কোনো জংজালক তো তাবো তো বড় কোনো জংজাল করে তাকে সুস্থ ভাবে খেন দিতাম না Unfortunately, 12 to ang paine ang no polling agent dai kalang man ulo some miscreants ngka ozagawo so which jung to against pura namon to against no ang to against no violent free and fair election mak salai mani they ani opposite candidate was agano so kana bu counting utomo ba tawan sino best wishes rekano no thank you all the best okay amon no chin koimong let it be free fair election and say no to violence all the time pre-polling to post-polling to violence is not going to bring any solution. So you can see us also. Tomorrow, I congratulated him for his candidate also, and all the best to Andara Singh. Very unfortunately, near 5:50 no notification nangu. Ang cover monte almost 6 PM ngi thangka. Reason actually government reasons reject tunga jagawo. However, ang ani workers of phone facing that or kuno violence dan thangna. Or sada yes inga. However, abo polling payment yagulo sini sahor hai ke boro. And the ungai mani kita mija abo that has nothing to do with the polling. Anyway, repolling in order to after the month like now. But Mia Tunga notification the away 13 tarik, 14 tarik, or at least 1 tarik with Fungopo di Kangi Sakamu Akok Sana money. However, TV to Kahamkin pulling Tolitogo. My brother is also here. And as he said, congratulations, Rizagbo, Angmo Rizagmono. Tabu Dena Tangi Tanka. Soon together, April Khan and Musungo, 11 Moharanipur, Telamura constituency ni public Rosmia, and Tiprahani. Kana election night, sorry, counting night, applying night, chain night, our part of election. So, Keka is a violence start highlighting. After all, Tiprasa Betipasa, Mata Tiprasa Buzak, and Sabno Buzak, Siniborno Buzak. Masa tibrasore nok mus hokjak hangai tamnani tin borok din nok dos hokjak bule so apron ti sing tamnani hasal khai tonga nang na bani bagi abunani koimung tonai tin mo constituency ni simia ente tibrahani constituency and ang mo bo koine hi si tini opposition nung thung sung thung
non ADC ni boro no tuya to ngi chau because faith deficit ng dak tawsi ni boro ni bisingo main problem jeng lai man ka faith deficit ose ang nukja khai te kabang ma gana ginyo boro rungsa klai bosa laija seng ka hai tangai to bijas thangma ya mamang hino so I think faith to some build hand in angai immediately tongia it will take time but definitely seng more constituencies in seng and I'll tell you one thing I believe in more constituency no constituency simi no kaisa ne ke kaisa hamla chale not just against BJP CPM ne against of IPF ne against of Congress ne against of kun hamya sa seng chini ideology no te chini issue no te simi seng kok chale right yes so some message ran ni musungo o jaga simi and care tipra ho no mo hacking na ni